Lightly kidaw baki nong enlan ki isi ya ka Argentina. Kadaw ko banengkong halor ke jinghiar thama ya ka Falklands Iceland house name kat khandai spa prapo pra. But halor ko drama World Cup house name kat khandai spa prapun riu but house name kat khandai spa khandai po pra. House name kat khandai spa prapun riu ke enlan kala syarem hakamat ke Argentina. Leng baka cool bala thep daw di ko Maradona kababat ro haka history kum ka hand of God. Kumjo haka FIFA World Cup house name kat khandai spa khandai pupra. Kenlan sa chisen kala syarem haka Argentina haka jingikun haka round ko bakhan riu haka jingyo red card u David Beckham. Ad habukut ka Argentina kala job ya kenlan leng baka jingishoot penalty. Tiprlok ke jingile kai semifinal hapdeng ke England bat ke Argentina kan long ke we ni ke jingile kai ke basong shit baha. Kamtam u David Beckham u badai try ya ke klub Inter Miami. Kabadon ya u Lionel Messi kumurang ele kai ba paunam ha ke ni ke klub. U badai nakeri Argentina bat u banlam khamat ro ya ke ni keri. Bat hatu u David Beckham u la ni em ban klet ya u Lionel Messi. Ban penslur ban penjob ya keri lejong. Henry kumbangili yoi hadin bak inlan ka job ya ka Norway day u David Beckham u balam khamat banle kemen ha kan ni jing yakun tiprlok haba phai shigi artli ki history ba ka inlan kanamla ban kelet ya ka FIFA World Cup house name kat khandai spa pravun riu haba ka ri inlan kala syarem ha ka jing yakun quarter final ha khamat ka Argentina da ar lewe goal. Ti hakan ni gijing kun ka Argentina kala thep yaki artli ki kol lengba u Maradona hakamnet ka basan pawai bat san pausan bat ka kol ko banengkong ba u Maradona u yo thep la ong ba u thep da ka kiti bat hakan ni gijing kun u referee u klem de yo i panadu kata ka por la tip ya u Maradona kum ka hand of God la ne ka kiti jong u blai halor gijing yo thep kol persya ya ka enlan. Ti sakaway pat ba ke enlan kanamla ban klet day house name kat khandai spa prapupra haka World Cup haka jingikun haka round ko bakhan riu sa chisen ke enlan kala syarem haka mat ke Argentina dasau lalai gol haka jingishoot penalty bat khamtam hadin ke jingyo red card u David Beckham. Ti perlok lada phai ke jingikendo apa deng kini ki artli kiri ke Argentina ka job nriusen ya ke enlan kadba ke enlan ka job tang lai sen bat san sen ki kud da ka jingya khai na pedeng ki khat sau sen ba ki deb ban ya kendo bat ka jingya kendo jongki ru ka dei ka balas lembha ki ya kendo khaddo dai na do snem ar hajar san ha jingya le kai parlok bat hang ne ke enlan ka la job ya ka Argentina da lai la ar kul bat ha ka FIFA World Cup house name ar hajar ar kenlan kala job ya ka Argentina daiway la not cool. Henry nadu ba u Lionel Messi ulong kumurang elekai ba paunam keri Argentina bat kumurang elekai ba kensai ha ka perthai kini ki artli kiri kimpat ya kendo. Ti menta kini ki artli kiri baro ar ki don ni kirang elekai ba kensai kum ka Argentina ka badon ya u Lionel Messi u Julian Alvarez u Lautaro Martinez kumjo u Enzo Fernandez. Kibala ban thep kol persya ya ke enlan. Henry ke enlan ro kadon ni kirang le kai bakensai kum Osaka u Jude Bellingham u Harry Kane bat u Declan Rice. Lada kirang abden ka Argentina kim da pikir bha kenlan ro kala banyo thep kol. Di mano ban job ya kani ke jingnya kun omla ban ya tho lupa. Bro artli kiri dai ki bayar rengkat bor. Ka Argentina kebabat hakerdan kebaar haka FIFA ranking kadba ke inland day kebabat hakerdan kebesau haka FIFA ranking tikeri kebajob na kani ke jingikun kan ya kendo final lada day ya ka France lani ya ka Spain kat kebajob haka jingikun semifinal ke banengkong hafdeng ke France bat ke Spain ti hadin ba ka Argentina kala job ya ka Switzerland banyo rung sya ka semifinal Lionel Messi ulapan pau yang ki kenten banyakun persya ya keri inlan kalong ko bakerpang hadok kata namar kadai ka way na keri ka bayatli bat ka baklain bor bat kadai ru ka sin ka banengkong ko bangan yakun persya ya ki namar ba Lionel Messi ru utibha ya ka history baka Argentina ka job be ya ka inlan
Tidak kejing snyau scam Lionel Messi ukmilinti ban job hakasien ko baar ya ko World Cup bat hakasien ko basaw nagbenta kari Argentina. Ti habab hai pat siya ka inlan ka kmilinti ban job hakasien ko baar ya ko World Cup. Hadin nriu house nem ka jing up kmilinti nadu ba ka job ya ko World Cup house nem kat kandai spa nriu punriu. Ti lada ka inlan kala ban job ya ka Argentina kanya kendo final pan Ladaday ya ke France ni ke Spain. Di shua bangan pengkut ya ke ni ke video sekin mau ban tho ki komen jong pi ya no pi kerjaan ban job ha ke ni ke jingikun ladaday ya ke Argentina lene ya ke inland. Laisin lenter ke France bat ke Spain kini kun ha ke semifinal. Hagi arteli ke semifinal baladep ke Spain ke la pelim bej ya ke France. Kata ha ke Euro arhajar arhosau. Ke Spain ke la pelim ya ke France da ar levei gol. Kumjo ha ke semifinal jong ke UEFA Nation League. Sajisen ke Spain ke la pelim ya ke France da san la sao gol. Di ha ke ni ke semifinal ke balai ke badairu ha ke lumpung bahedo ha pertai. Ha ke FIFA World Cup arjar arpenriu. Ke banlong ha ke kat santring mentau benai. Sajisen ke Spain kan ya kun bersya ya ke France ha ke semifinal. Tipurlok haki sandali ki jingle kai baladeb bakiladeb ban ya kendo. Arsen la job da ka France but laisen la job da ka Spain. Ti haki jingle kai bakongsan kum haka Euro Championship bat ka Nation League. Tang sisen ka France ka job ya ka Spain kata na do snem arjar arpuway haba ka France ka job ya ka Spain da ar levei goal. Kat bah kini ki arteli ki jingle kai bakongsan ha ka Euro Championship kumjo ha ka UEFA Nation League. Day bet ke Spain ko bejob ya ke France. Tikat kum ke jing ai jing keren orang apkol ke Belgium o Courtois. Ulaong ba keri ke bejob ha ke jing kun semifinal hapneng ke Spain bat ke France. Kan ru keri ke ban job ya ke ni ke World Cup arjar ar penriu. Di ya ke ni ngin saya pej hatu ke jing ong o Courtois kan long ke badai ne ke balai. Namar keri ke bejob na kanik jeng kun kan ya kendo final lada day ya ke Argentina lane day ya keri inlan. Di barok South League kiri ke bayo rung sya ke semifinal. Kidai kiri ke bela job teng ya ke World Cup bat kumjo barok South League kidon ha ke FIFA ranking iway hado sao. Ke France kadon ya ke FIFA ranking hakerdan ke benungkong kan ya kun bersya ya ke Spain ke badon ya ke FIFA ranking hakerdan ke belai. Kadba ke Argentina ke badan ya ke FIFA ranking hakerdan ke baar kan yakun semifinal persya ya ke inland ke badan ha ke FIFA ranking hakerdan ke besau. Di menta kini ki South League kiri kila tahu lupa ya ke history kat kum ke rang jongki kipen i bagi kleinbor shisha ban poiro sya ke semifinal. Henry ban job pat ya ke World Cup ngimpat tip. Kanu ke tim ban job ke tim ke bat hakerdan ke besau lani ke tim ke bat hakerdan ke benengkong. Di haba pai sya ke Spain ke dai ke Wayna kiri ke baila ban yele kai bah ke badon ya ta ke passing ke betrim bat ke bi tenat. Henry ke Spain kan job ya ke France tang lada kala ban tap goal ban light na ke jinge shoot penalty. Namarkat kum ki history baladeb lada poi da ke jinge shoot penalty ke Spain kampat ju job. Henry menta ke snem ke jingdan ke Spain ya bon ki klore le kai ba pau na do Mikel Oyarzabal Mikel Merino kumjo ya ki laingot kirang ala kai pau ke Spain nado Lamine Yamal Nico William Pedri kumjo Dani Olmo. Tiga Spain gadan shibon ki klore ala kai pau kan bu jing ya ke France. Sajisen ke France kan pen ibor ya ke Spain. Kuma pilih i haki arteli ki semifinal baladep. Ke France kamla ban job ya ke Spain lada kamla ban job hagani ke jing ala kai bakong santam. Tiga France kan terlut kat badon ke bor ban job ya ke Spain ban poi biang laisen lenter sya ke final. Ke France ke poi final ha ke World Cup arjar kat pra bat ke poi final ha ke World Cup arjar arpro ban menta sachisen kadang long hi keri ke bahakmat ban poi biang sachisen sya ke final ban poi laisen lenter ha ke final. Ke France kan tau ya ke history Henry ban poi sya ke ne ke ha ban job ya ke Spain. Tiga jingle kai ha pedeng ke France bat ke Spain kan long ke jingle kai ke bi tenat bah
คำต่ำอุโคลเรเลกายกับสเปนอุลเมียนยามาลวลาพาลปากับคูบอร์จิงมาฮัมยากับรีฟรานซ์ดักบอองบากับฟรานซ์ก็ได้บันเทิงยังงี้namar haki atli ki jingale kai baladep dai mangi ba job ya ka France kini ki kentin slur bala krenda ulamin yamal kan ai mensen ya ki para player jong u bat kumjo kan bo ka jing husiar ya ki player jong ka France ti habo phairo sha ka France ka badan shibon ki rangale kai ba kansai kabadai ro kala do ya ka FIFA World Cup house name arjar khat pra bat ka roni op ha ka World Cup arjar arpoar kadang don bon kerhai kirang le kai basatar kibala ban thep gol lada Kylian Mbappe umla ban thep Ousmane Dembele thep lada Ousmane Dembele umla ban thep Michael Olise ula ban thep nang ta bot Saudi saya do e bat kiwei kirang le kai ba pau jong ka France de hang ne ka France ka banda fikir bah bahkan namdai ban syarem hado laisen lenter hakmat ka Spain ti perlo ka bangan pungkut ya kane ka video satho ki comment jang pi manoban job ya kane ka jingi kun pikir syan ya ka Spain lani pikir syan ya ka France ti perlo la dan na pi ke badang thamai ban page ya kane ka video wanam klet ban kersyan da ka ba I like share but subscribe tu mentang ini page ya ka history manoban job ya ka golden boot bat ka golden ball hakani ka World Cup arjar arpun riu ti perlok sa saungut ki plia ki banya kun ban job ya ka golden boot kumjo ya ka golden ball ya ka golden boot la ai ya plia bathe bon kol ha ka World Cup kumjo ya ka golden ball la ai ya plia bale kai bha habaro ka tournament ti hakani ka World Cup arjar arpun riu sa saungut ki plia ki bala ban job ya ka golden boot bat kumjo ya ka golden ball te hakani ka video kumbangi le ya ki Saudi kiri ki bayo rung sha ka semifinal batang sakane ka wai kalenti bakin jam sha ka final ti jingle kai semifinal hapadeng ka France bat ka Spain bat ka jingle kai semifinal ka baar dai hapadeng ka England bat ka Argentina te kini kiri ki donro ya ki plia ki bani kun ban job ya ka golden boot bat ka golden ball Rai karhado balapan mi ya kani ka video o Kylian Mbappe bat u Lionel Messi kidai ki bahkamat habo phai sha u Kylian Mbappe ulayo ban thep prakol rengkat lightly ki assist kumjo u Lionel Messi ro prakol rengkat arteli ki assist ti habo phai sha u Harry Kane bat u Jude Bellingham kidai ban yo thep gol hagini ki jingle kai badangsa khnang bakin long ki nongi kini ban job ya ka golden boot ti haba phai pat sha ka golden ball ka bala ai ya uplia ubanele kai bha habro ka tournament ti menta kumbangili i dan bon ki plia ke biale kai bha nado Mikel Oyarzabal nado Mikel Merino ki badai ki plia jang ka Spain nang ta ki bha khamat de ban job ya ka golden ball udai Jude Bellingham lani u Kylian Mbappe ti haba phai bat sa jingyo bon ban assist hagani go World Cup arjar arpan riu kadado menta ubah hakmat dai Michael Olise ubaliyo lupa santeli ki assist ti udang dai wei urang le kai ubah hakmat ban job ya kane ka khusnam tu menta ngin pej ya ki plia ki job ya ka golden boot bat kumjo ya ka golden ball nado ko FIFA World Cup arjar sipeu hado ko FIFA World Cup arjar arpuar bat sai ki comment jong pi hagani ko World Cup arjar arpenru manoban job ya ko golden boot bat manoban job bat ya ko golden ball ti habo phai ko FIFA World Cup house name arjar sipeu ba hagani ga snem la job da ka Spain ya ko World Cup bat ya ko golden ball la job daudi ko Forlan ubadai urang le kai ko Uruguay kat ba ya ko golden boot la job da Thomas Muller ti Thomas Muller lo yo ban thep san cool bat job ya ko golden boot habo phai pat sha ka FIFA World Cup house name arjar khatsau ya ko golden ball la job da Lionel Messi kat ba ya ko golden boot la job da James Rodriguez ubathep Riu Cole kat ba Lionel Messi kumurang le kai bha habaro ka tournament ti habo phai pat sha ka FIFA World Cup house name arjar khat phra ya ka golden boot la job da Harry Kane ubadai urang le kai ke England ubayo ban thep Riu Cole hakane ka lempung kat ba ya ko golden ball la job da Luka Modric
lek kai ba habro ka we ka tournament ubdai ro orang lek kai keri Croatia padhagan ni galempung keri Croatia kala pois ka final race new bok kala sharem ha ka France ti haba bhai pat chaka FIFA World Cup house name arjar arpuar ya ka golden ball la job da Lionel Messi bat ya ka golden boot la job da Kylian Mbappe ti mentah ka somoy ro ka jinya kini ka bajur dai hapdeng hi kini ki arngot ki rangale akai uway na ki ula ban job ya ka golden boot kat ba uway na ki ula ban job ya ka golden ball ti pile ya snyau ba Kylian Mbappe dai ula job teng ya ka golden boot kat ba Lionel Messi ula job arsen ya ka golden ball ti sa thoi ki comment jing phi menta ka snem mano ban job ikini ki artli ki trophy ki badai ki ba kongsan nagabanta ki rangale kai ba pau ha kane ko World Cup kublai sibon